هێزên سووریا دموکرات ئایا لە هەفکردن یانژی هەڵوەشاندن ji hêjayê Salah Derwêş Sekreterê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd lê Sûriyayê ji bajarê Qamiş lê Rojavayê Kurdistanê dipirsim. Hêjayê Salah tu bi xêr hatiye Kurdistan 24 bi Kurtî û Kirmancî siba roja Hesedê rêkeftin digel Tirkiye yan jî helweşandin e? Spas. ما هم تخوازن رێکەفتنێک لەبەر تورکی چێبێ و رێکەفتنێک لەبەر مجتەمەعیە دەوڵی کەردی چێبێ ڕەوشا vê herêmê bimîne aram rewşa wê nebe şer û nebe kuştin û nebe perîşanî û barkirina xelkê koçbûna xelkê eger Tirkiye bixwaze mentîqa aram bê rastî Kurda di tarîxa xwe de dîroka xwe de partiye Kurd tev de dîroka xwe de rokê negotine perçebûna Sûrî dixwaze. Sûriye welatê me û em jî divê Sûrî divê yek bê Sûrî axavê yek bê em mafê xwe dixwazin yanî qesede hebe nebe Kurd berî qesedê hene Kurd berî partiyê xwe hene ev Kurd xwedî mafê dixwaze wek dibêje îtirafek pê bibe mafê di destûra Sûrî de bên parastin qesedê hêzek Emerîkan navê diparêzin rastî qesedê şerekî mezin kiriye dijî Daeş û ji bo mesela Daeş jî hînê jî dixwaze hebû wê biparêze Emerîka dibêje îro qesedê here sibê dîsê Daeş serê xwe derxe baweriya Emerîka bi kesî de nayê ji xêrî van hêzê qesedê ji bo şerê Daeş bikin. Tirkiye yani Tirkiye wedekî dixwaze ne mesela şerê Daeşî Tirkî naxwaze tiştek ji Kurda tev derçê bibe û ev jî tiştekî xerab e û heya talî nameşe yani me tu tadel Tirkî nekiriye me tu hicûm nebiriye ser Tirkî me nexwestî Tirkî perçe û birûxe her wiha em dixwazin Tirkî jî dewletek dost be dewletek cîran be dewletek me jî neke armanc. Baş e hêjayê Salah pêşinyara fermandarek giştiye Hesedê Mezlûm Ebdê ji bo Tirkiya pêşinyareke geleka zelal bû. Em ê li ser snûrên Tirkiya bi taybetî Kobanê ji çek vala bikin û polîsan li wê derê bi cih bikin digel hêzên hevpeymanan parastina emniyeta deverê bikin. Boçî Tirkiya amade nebû bersiva vê pêşinyarê bide. Eger bi rastî jî ji Kobanê wan navçeyên li ser snûr metirsî bû ser Tirkiye hene boçî vê pêşinyarê razî nabît? Razî nabe ji ber mişkila hebûna Kurdî yanî ta êsta hebûna Kurd jêr gelekî problemek mezin e û dibîne astengiyek mezin ji xwe re yanî Tirkiye mexabin ta êsta ne çareserîkê digere qasî li tunebûna Kurd digere edwên qey Mezlûm Ebdê ji Ehmed Şerع ji bo were hudûdê me û Tirkiye sera tu parêze yanî tiştekî me bi Tirkiye re wek dijminayê wek miletê Tirkiye re tuneyê mexabin yanî rewşûloyê Türk arman Kurd armancı ji bo vê yekê tiştek heya niha qebûl nabe baweriya me de Tirkiye jî bi vî şeklî bi vê rengî bimeşe Tirk xwe jî wê venexwin wê bixesirin. Baş e hêjayê Salah hêzên Sûriya Demokrat Hesedê dunyayeke qurbanî û berdîlan daye. Rojavayê Kurdistanê Bakurê Rojhilatê Sûriyayê bi xîna xwe bi dest xistiye. Boçî ev rûke hêzên hevpeymanan wê qurbanîdanê berçav nagirin û hêrişên Tirkiya li ser navçeyên cuda bi taybetî heta roja evrû li bendava Tişrînê li ser pira qera qozaxê hêjî berdewamin. Mesela tenê di şerê dijî Daişê de zêdetirî 13,000 qurbanîdane boçî kes li ber çavan nagire ev rûke stopekê bû Tirkiye dane. Sedem çi? Problem ew xweşka delal Emerîkan heya niha dibêjin têkiliyê me û qesed
جبو داعش لوي هرمي تون شر إيران لوي هرمي نب داعش ري فصالي تركا وتركا رمي أمريكان قال لك الخو جران نينا في مسألة داعش لكو هبا أمريكان بركي وجه في آلي كاربن وأمريكا شي طبيعة خو مصالح حيوان هنا أوروبي مصالح حيوان هنا يعني ترامب اختار رئيسي أمريكا بو هنا شري داعش هبوجي جارنا نري أمريكا انسحاب كر مصالح حيوان جارنا ولون كانسحاب كل جارنا ولون بمينا حيانا أمريكانا هنا نقوتي أم آلي كاريا كرد كن وأم بشتا كردن جبو مسألة سياسية جبو ما فكي كردي سياسي أو مسألة هنا بيك نهاتي تاني أنا هنا فرنسا ألمانيا دبيجن قبول ما كان ياجي هو المخوشني قديس تركي الكرداخ وياجي أحمد الشرع ما في كردان باريزي أو شيء مثلا حياة شدر جوي ليب خدي دركبن أجر روكي وقت بيه هجومات تركي بيه سرما قالوا بالرا قبول مكن يا ما بيغك وقوت باشا هجای صلاح سبارو جاهزین سوریا دموکرات دوی حاله هی و بردامی هرشن ترکیه چیه؟ آیا ممکنه به هفکاریا هف پیمانان دسریوان دا امریکا ریکفتنک چه ببیتن دنابرا ترکیه و حسده یان جی داوی دا اف هزه بهنه هلوشاندن و جچکرن و تفلی هزا نشتیمانیا سوریانو ببن؟ أو بخوا يعني أجر يعني اتفاقك شبه ورتاها سدي وان خلقيك نهاتن الشامي حكم تكون جماعتي هذا الشيء ووقت بيجي خصوصية به زي بي باراستين خصوصية ملتي كرد بي باراستين شرطر وراستر جهة كايمانيك تركيا خورة برك ترسا كردي لشامي چارة سر دبي شامي چارة سر ببي وقت بيجي وضع الشامي عام والشامي بباراستن وبيمانيات بتركي الشيبة ديسي تو بروبليم توني اگر تركي الشيبة والشيبة انه احترامها هف بالجيراني هف شري هف نكن هف بباريزن حدودها هف بباريزن بله هجای صلاح درویش سکرتری پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لی سوریای جقامش لوی گلک سپاس